me pa, dajmo reči, kar brez okusa. Mislim, lej, se jaz pravim, če imaš kaj za pokazati, pokaž, ne. Sam mislim, nekje pa je meja. Mislim, a smo v bloku ali na plaži, ne. Meni se tudi zdi res je malo, no se pravim, no kaj. Ja, definitivno to bi bilo treba prepovedati. Takoj. Mislim, pa jo ne zebe. Ja, očitno ne, lej, kako se smejčka. Par 40-ih, ko bo imela vnete ledvice, bo pa videla. 40-ih? Še 2 let pa bo. No, sej, lepo, da smo sproščeni, no samo. Tole je pa mejno. Ej, če vidiš kakšno takole ob cesti, ne se veš, kaj si misliš, da je. Dobro, ne vem, zakaj to treba res. Eni ljudje imajo pa res potrebo po izstopanju, no. Kaj? Moj mir. Kaj? Ne se mislim, ja, točno tako, nima mere. Ja, ali pa imajo, ampak je ona zelo kratka. Čau. Čau, Sara. Čau, Sara. A uživate v pogledu? Uživate v pogledu, mislim, pa se prav provocira. Seveda, kaj pa misliš, da ne vedajo bulmo ali kaj, ne? Sam pač eni ljudje pač imajo potrebo po izstopanju. Ekshibicionisti, a ne, Lubči? Ja, eni ljudje so res grozni. To je sramota. Sramota!